Assalamu alaikum urmatlı Oşkovar YouTube kanalının görücüleri bizden mekendeşler. Salamatsızlarбы? Bugün 2019 yılın 9. yılı biz Nokat Çergesindeyiz. Nokat Çergesinin mal bazarında. Bugünkü bağlar qanday bizden kanal menen çoğu görüңüzler. Eğer kattal elek bolsoңуздар, kattalığını unutpаңыздар. Biz her daim bazardağı olup жатқан реалдуу гана bağlarda sizlerge жеткирип турмакчыбыз. Bizim çet çerde mekendeşler sizler çıdamsızlık menen kütkön Nokat mal bazarı da desek daha bolat. Akırına çeyin görüңүздөр. Akırında klas basıp bölüşüp koyunu unutpаңыздар. Ada genele çıkarılışыбызды ушул кунан менен баштасак, өзүбүздүн кыргыздын пародасы Бишкектен алып келинген. 2 жашта Nokat Çergesinden satılıp жатыр. Бараңыздарчы кандай гана келишкен. Bundan 150 ming so'm kemi var deb Nokat mal bozorunda turadi ekan. Minilip üretilipdir. Taqa qagılelek. Kirillet. 150 ming so'm kemi var eskerte gittiğimiz bağısını. Ушул кунан кызыктырган болсо сиздерге байланыш үчүн номерин айта кетсек 0556 менен 42 00 94 номерине байланышсаңыздар болот экен. Булат болсо 3 асы 6 жашта кат экен. Учурда баа берип жатышат базар. 67 ming so'm bağ veriştir bazarda. Bu qara жаңасыйды көрсөтө кетсек, жаңасы болуптур. 4 жашар 110 ming so'm деп Nokat mal bazarында турат. Kança alışı tatçı bazar bulalık. Ha. 70 ming. 70 ming, 80 ming. Sonuğa bazar kötürdü berbedik dedi. Universal at eken ulakka işke жүрген at. Şunday universal at izleseňizdir. Байланыш үчүн номерин айта кетсем. Aytör номериңиz 0773 menen 80 69 65 numarine baylanışınızdır. Torat bağ olup жатыр. Жашы канча bağ berişti. Bunda bilip bireli. Çakan at eken. Şurada kança bağ verip жатышат. Bilip berебиз. Рабочий at eken. Ekası. Şurada 55 ming bağ verişti bazarda. Yolunu bekem çıkarmak. Şurada dağın ele bazarı kızıp жатат. Torat. Bu bozat. Ak bozatın bağısını bilsek 80 ming so'm deb turadi. 3 асы at ekan. Seksen ming so'm kemi var deb Nokat mal bazarında turadi şu ak bozatın. Bulatты караңыздарчы. Келишкен at ekan, ордунда тура албаган чакчаңдаган at. 2 асы at ekan. Kakayat bu. Hem pulu kança bunun?
Bağısı 100.000 so'm kemi var ekan. Qara qashqa. Ушул ат кызыккандар болсо байланыш номерин айта кетсек, телефон номериңизди айтып коюңула. Telefonun alganımız yok. Sebebi bu attın kardары жанында eкен. 80.000 so'm baho berip жатышат. Kardары кармап турат өзү. Kara attın bazarı kızıp çıkarttı şurada. 77.000 so'mga bahasını көтөрүштүр ушул kara attın. Yaşı bıştı eкен. 77.000 so'mga ушул kara at satıldı bıştı. 77.000. Karadan ekersin ranga var işte ki pul Yaman'dan en Ушул 2 байтал жуuna satıldı. Учурда Eki baytal juuna 95.000 so'mga satıldı mına. Noqat mal bazarında bugün bazar kızı. Çekeden ile satılıp жатат. Torat olsa baho berip жатышtır. Şurada 72.000 so'm baho berip жатышат ушул атка. Жаңасы улактын аты дейт. 72.000 so'm baho berишкен бойдон базары кызып турат. 8 yaşar hatta baho bolup attır. Şurada 54.000 so'm baho berip жатышtır bazarda. Рабочий ат экен. 54.000 so'm baho berip turушат. Sal başıga elingizni tagda kılasiz. Noqat jergesinde bugün bazar kızı. Çekeden ele özüңүздөр көрүп тургандай baho болуп жатат. Ушул кышты дагы baho болуп атыптыр учурда. Qancha qilishdi-ku? 46.000 so'm nerede baho oldu? Azmaz dediniz ama azmaz dediniz de bana bir yarım son. Satın bunlar. Şurada 7.500 so'm ушул кыштын bahosi көтөрүлдү. Sekiz buldum. 48.000 so'mga ko'tarildi. 8.000 so'm.
$48.500 so'm. Qo'shiltoy 48.500 so'mga bosib ko'tarildi da. Hiç pakette var. 9.000 so'mga 49.000 so'mga ko'tarildi bosi. Sizlerge jana ko'rsatib ketgan at bolsa, uloqning ati deyotgan at, to'rat 73 mingga berib edildi. Mına 74 ming so'mga uchurda satılıp akçasını eseplayotgan uchuri. Bıştı 50.500 so'mga satıldı uchurda buldu abi. Pazar 500 kızıl. Bu be bavul çattır karabe. Kançan tuğan be, kança bir bağ verişti bildiremiz. 48.000 so'mga satılmadı deydi bu beyni. Çoğun beygen. Uçurda boğaz deydi. Öte çoğun beygen. Pulunu menen. Beş altını tuğan beyken Urgaç pulunu menen bağısı 150.000 so'm kemi var dep turadi. Üçlü tuğan beyken bul beli bolsa Sadıra sağan bey deydi. Çoğun beyken buldağı 85.000 so'm kemi var dep turadi. Erkek burgaçı bolası. Erkek kulunu menen 85.000 so'm kemi var. Karağa kança veriştat? Akşam Ha. Kara uçurda bağ çattır şerigi. Allah sağım beygen. Kançan tuğana kara? Allah 3. klası menen, kulunu menen. Kança verişat az bilip beremiz. 72.500 so'm berip жатышат şu beyge. Şurada. Urgaç kulunu menen sağım bey. Kimdi besin? Celal. Siz çıkarın, tam biraz. Urgaç kulunu menen bey satılıptır 56.000 so'mga. On günlük kulunu menen. Bu kara atты da görsete geçsek. Bu attın bağısı olsa 150.000 so'm kemi var dep turadi. Bardık işke жүргөн, uzakka girip жүргөн at eken. 150.000 so'm kemi var. Şunday kara
Kaltatay satıldı 49'ga. Qara at izlegenler bolsa байланыш номерин айта кетсек 0771 менен 85 58 82 номерине чалып байланышыңыздар. Kaltatay satılıptır mı uçurda? İyisi ötkörüp alıp жатат жаңы esi. Kançaga satıldı şu? 49. 49 ming so'mga satılıptır şu. Бұл жерде да ел көп, қызу. Қайсат бау болчат деген азыр көрсөт парт беришке аракет кылабыз. Ушул ат бау болуптур ушул жерде. 155 ming so'mga бербептир ушул тайды. Ушул тай экен. Тартпадайды экен, биз просто ушул баба болду деп жеткирип коебуз. Номерин алып, ондай кылып тартыш ниетим дагы жок булат. Кунан экен, вариантка 155 ming so'mга бербептир ушул кунаны. Кара. Кайды көрсөтө кетсек, канча бердим дедиңиз абашыга? 88 ming. Пародасы кандай экен мунун? Arada kayırdık ya. Bişke. Бишкек өзүбүздүн эле, өзүбүздүн кара байыр экен. Жашычы? Yaşı bir yaşı. Орловский. 2 yaşar. Бишкекте отатканы. 1 жашар дейт, 88 ming so'mга ушул. Бербей атабы 88ге. 88'e vermetre. Бере жакшы бериптир. Özü kaça dedin? 150. 150 ming so'm kemi бар дейт. Мына 88 ming so'mga. Onu karmalı bir ekip anlamında koyacak. 88 bin. 88 ming so'm. Өспүрүм тай. Өзүбүздүн каш экели тайлардан баларын көрсөтө кетсек, бул кашка эркек бургачы. Бардыгы эркек кулундар экен, жашына жете эле окшойт, а? 6 ay. 6 айлык кулун экен. 6 айлык кулун канча эми баасы? Баасы 30 ming so'm kemi бар экен. Кийинкисичи? 40'tan mı? 1 yaşardan 40 ming so'mdan kemi бар деп турат. Bunun olsa bası 30 ming so'm kemi бар ekan. Bu Qashqa ko'rsata ketsek, qancha yasham? 1 yaşta. 1 yaşta deydi. 90 ming so'm kemi var. Bishkekten alıp geliniptir. Kaçan çıkarasın bunu? Bazar hem qancha berip atati şuga? Pazar pastı. Qancha qilishdi hem pası? 60 veriş oladi. 65. 60-65 ming so'mga beribdir. Ушул пулун. Сиздер да ушуну карап турасыздарбы? Alsak bu dep turabız. Алсакпы деп. Канча бердиңиздер hem сиздер? 50'lik verdim. 50'lik. Ушундай өспүрүм тайларды көп суранып жатасыздар, келте тайларды. Номериңизди айта кетсеңиз эми. Endi 71 menen. Ушул тай кызыктырган болсо, байланыш үчүн номерин айта кетсем, 71 menen. 0771 менен 75 56 04. 75 56 04 номерине байланышыңыздар. Ушуну менен биз чыгарылышыбызды аяктайбыз. Саламатта калыңыздар, кийинки чыгарылышка чейин.